Assalamu alaikum Oşkovar YouTube kanalımızın görүүчүлөрү, биздин катталуучулар жана ошондой эле жылкы сүйүүчүлөр, саяпкери, чабандестер, балбандар, биз бүгүн ноокаттан чыгарылышыбызды улантабыз. Тактап айтканда ноокаттын центринде турабыз. Центрден бир жакшы мына данчак ат менен жакшы кулундуу бие сатууга чыгат экен Мырзакадан. Сиздерге маалымат жеткирип, бөлүшүп өткөнү келип калдык. Мырзака маалыматты берет. Мырзака, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Денсаулыгыңыз жакшыбы? Жакшы, рахмат, келип. Айгырды сатууга койдуңуз. Айгырды сатууга койдум ана. Келдим ана. Россиядан жан келди дедиңиз айгырда. Келди, келгениге şu 4-5 ay болду келген. 4-5 ay болуп калдыбы? Келип буну nima кыламыз dedi, to mana mingi кыламыз деп таалап. Yem bermasdan çöp yeb yotat. Çöp menenmi? Hozir minishga daярдалып атат. Azovmi? Azov. Azov. Yaşını egasi 8 yaşar doğdu. Birargisi 10 yaşar eken dedi. Berdegiler, hali bilgenler. Bilgenler. Şu kelib mana şey turib hozir akça zarılıp qolmana endi sotuvga qo'ydik. Yaxshi niyatda aldırdınız ele. Parodasi toza danchay. Stereotipniy danchay. Stereotipniy. Mana jal quyruq haqiqiy danchay. Jal quyruğu suyuq bo'lib o'zilimda ayttiradi. Uzunluğu da uzun ekan ha? Uzunluğu moshni. Ayg'irga so'rashuvdi, berganim yo'q edi. Mana endi bu onda Rossiyan qaysi yerdan keldi Mirzaka? Bu Moskovskiy oblastdan kelgan. Moskovskiy oblastdan. Putqol toza. Putqol toza. Jebishi yaxshi. Bu o'shanda o yoqda Rossiyada uyirda yurgan ot ekan ayg'irda. Yurgan ot. Ayg'irga olsa ham moshni xudo xolasa yaxshi. Qulunlar beradi. Taqa ko'rele ekan ha bu vaqti. Taqa ko'rilgan vaqti. Taqa qag'ilgan emas. Ko'krak boshqa vaqtda ko'rib turasizlar. Klichka qo'ygan emassiz? Yo'q, qo'yilgan yo'q bunga. Klichka qo'ymadingiz. Alo. Stereotipniy danchak. Danchak ele. Klichkasi yo'q. Buga ham uyretib tarbiya berish kerak ekanda, minemnasa. Aş üstüne hiç kim çıkmagan ekanda bundan sonra. Aygırda ele yurgan. Aygırda yurgan. Boyunu ölçediniz mi? 65 değişti. 65 değişti. Görgön emeler. Görgön mü? Bravo ölçegen yok. Bunda çama menen dege. Toza pili 65. Ошондой мындай бастырынча бир басыгыны көрүп коелу, мындай данчак издегендер моюндарда узун суугай болот экен а жаныбар. Сууайлары жакшы. Көрүңүздөр, жакшы данчак издегендер мына чатка аяктарында көрүңүздөр. Мырзака эми мунун баасын айтпайсызбы? Баасын канча коесуз? Баасыны 350 миң кояман. 350 миң. Келгенине карап туруп. Өзү келгени şu 350 миңге Kırgız pulu 350 minge satып aramız bana. 350 ming so'm. Xudo xolasa siylashlar bo'ladi, ha Mirzaka? Buni bilan qo'shilib neler chiqadi dedingiz? Eka biya qulunum ama kelgan. Ana biya. Qulunun yanida. Qulundu beyler chiqadi. Qulundu biya. Bunaka qulundu beyler da chiqadi. Danchak suyuvchilarga mana danchakni ko'rdingizlar, bahsi aytildi, bizden alыстабаңыздар. Bizden alыстабаңыздар, мына ушул экраныңыздарда көрүп турган кулуну менен ушул бээда сатылат экен. Мырзакадан маалыматты жеткиребиз. Мырзака бул жан келген окшойт да мындай бастан. Келгениге бүгүн 3-күн. 3 күн эле болдубу? 3 күн болду келгениге. Кулуну менен экен, жаныбар. Кулуну ургач. Ургач кулуну менен. Бул эми Россиянын кайсы жеринен келди? Россияны Ростовдон келди. Ростовдон келдиби? Bu kançançı kulunu olup kalat ошондо? Başı ikinci kulunu. Ekinci kulunu. Bunda jaş kenda be ha? Benim parodas kandayım. Bunu dancay deyişyaptı yo, dancay. Dançak dep geldi. Dancay dep kelgan. Bolası bir 4-5 aylık bolsa gerek de bolası ha? Bolası 4 aylık bolası. 4 aylık. Biyenin densoluguna jebичine жооп бересиz. Эми ошончо километр жолдон жүрүп келип атат. Сиз да баяктан тандап алдырасыз да буларды, а? Мана көрүп мана биялар. Бою канча чыгат азыр мына восстановление боло эле экен да, сыйрылып келген бойдон эле экен. 65 кило чыгат. 65 кулуну менен дең. Азыр бул ошондо боозбу, кысырбы бе?
Endi ayg'irda yurgan endi Alloh biladi. Men bo'g'oz deya olmayman buni. Nesedeş kıyın den ha, bu yakta boş. Endi Alloh bilsa ayg'ir ichida yurgan. Boş ele жүргөн den. Bulem kulundu benim basın kança koyuz. Bunu ya mana menga bundan 350 ming bu. Bulda kulunu menen 350 ming. 350 ming pulunu var. Mına jerde kişine taburosu da alın bir nesi var eken ha. Mına beyni gördüңүздөр tuğanlar, kaysınысы jaksa baylanışasızlar. Mırzakayım nomerlerdi aytıp koyun. 07 Plus 996 707 menen. Ha. 707 man 27 59 14. 27 59 14 nomerine gelip iyisi menen baylanışasızlar. Je biz aytkан дарекке gelip көрөбүрөсүздөр. Мына кулунун көрдүңүздөр, энесин көрдүңүздөр. Кайсы бири жакса экранда көрүп турган номерлер менен байланышасыздар туугандар. Биз ушуну менен чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Саламатта калыңыздар. Лайк басууну унутпаңыздар. Булар жетерекке чөлөк чыгарылышыбыздын акырында. Үйрөтүш керек кичине качлап. Endi o'rgatamiz sen buni. Can gel dediniz. Yan keldik. Anda Mırzaka sodaga bereke versin. Oldu mana. Biz чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Баалар айтылды. Саламатта калыңыздар. Кайсынысы жакса байланыша бересиздер. Ayg'ir derganda zu.